Sekang pulia jotono sari kaham sekango joto takuk bukuk tai coba ni ciba ya paro TSF ningai seng tai joto media rolo fajar no hamba ya paro seng tini press meet rinmani kya bono seng saimano mia Amarpur college cho kaisa je gotona goti thangmani sing social media ro lukha kabama nongni channel ro bisinti lukha je aro college cho scholarship no ti nai form jomarana thanglai tinibo aroni koekjon student ro aroni tabuk sing khnaka bong students oni khukti ABBP ni chrai ro khni form je kun print khlaina thangine academic section o thangine aroni staff bono sai rohoka omo nora phator print khlaidi or mangla khni sama jagao arni students ro dapor chopor khlainai arni staff academic section toni staff no butok khlaikya amo belai ke selama singsa sing TSF ningi amon belai ke selama singsa tai condemn khlayo tam bagi ke kaisa educational institution amo sringnok sermani nok anogo se students rok biang thang tomai ke tabuk singlugu aro muscle power se fululai tong janjan sam phantong samni political party ni power tong amti hasing tong su tabuk educational institution no bela ke selama singsa amo totally law and order failure student of tam sringnai students of future the future je or bobishot je society no decide khlainai je society no ti dul tlangnai a student rock ni thani srumung krikha ama bela ke selama singsa khoros staff college ni staff academic section tongnai no butok khlaimani bank thanga o sini je runglo ro ta busuk kloi tongkha ambak sing TSF ningi condemn khlayu strict action hajanang thung jeta involved tongai a amti hai samungo strict action hajanang thung government tai Amarpur ro tongai Amarpur ni administration tongai je a je Tripura ni administration tongai ro strict action hana nangnai belai selama singchao samung ro शासन strict ke nai thai taiba sing samanum aro law and order je sitrai tongmani abono restore khlainai peace tunani ungthung taiba sing khnaka nukha video wo nongne edisio thangdi ani hemani ang sanamu sungabono I want to tell that fellow to know the history of Tripura. First let him know the history of Tripura. The whole Tripura belongs to us. This is our land. Not only TTADC, the whole Tripura is ours. He must know that this is our land. We have all the rights to live anywhere in Tripura. It is totally creating communal tension. I'm taking communal tension. Don't bring communal tension. Ki bor naino musungo Tripura wo communal tension ngai bulai tok lai amun musungo. Who are behind those people? Who are behind them? The government should look carefully. Government nai nangnai boni muluk saptong abono jasai khlainai government o je kok thaimani edisi thangdi amti hai kok rok basa rok ama belai selama singsa ama jat ni bisingo danga sristi khane nama hai amti kogrok abya kogrok belai selma sing condemn khlayu action na jangan tung aborong ni sakawo
ताइब जों साइमानो जे ताबुक गोबां इन्स्टिट्यूशना अम प्रथमिया अम पुलाया कलेज सहर बुजाखा स्टूडेंट कलेज काउंसिल चौबई BBMC सिनी स्टूडेंट बुजाखा आमथे के लॉ एंड ऑर्डर फेलिंग दं त्रिपुरा आम कन्डेम खालायो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा काहाम के नायथुं नायनांथुं बरक नायमाया हंकाके नर्थ सरकार याकारि रेडी लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेलर इन त्रिपुरा जोंहा माके लुजायै दं दाबो आसुनो तागनावनि कुनो सुंनाय दंखे जोंनो सोंइमान ताबो जुदिसे कुना बने एक्शन हाया ते आवन दिनो पांच जों जत जे मानसा चाइटनाय लीगल प्रोसेस थाङै कक सालायै आरो ने पुलिस प्रशासन दंनाय अमरपुर जों बरबाय कक सालायै बोसोरथि थांमान ता एक्शन नाहानै नाहाया बंनि थालिनो जुदि नाहाया के टोटली गवर्नमेंट फेलर लॉ एंड ऑर्डर जों बुजिनाय आबनो त्रिपुरानि जत बरक साइबानाय जे एडमिनिस्ट्रेशननि टोटली फुल रेस्पॉन्सिबल जत किसु प्रॉब्लम थेनि बंनि रेस्पॉन्सिबल ओमाहाय पाटिमुं ले सुदु ताङै त्रिपुरा साबाय वान जै बा त्रिपुरा स्टूडेंट जे ऑर्गेनाइजेशन दंनाय दै वान जैनि ऑर्गेनाइजेशन दंनाय ओमाहाय बरक बायसिमि ताङै बरक वान सा के ताङै न्यावो से जों तरक कुनो जे वान जै त्रिपुरा मानि कया आम देखे बुनु गया जत बरमनि राइट्स दङ अर्गेनाइजेशन फर्म खालायनायनि अर्गेनाइजेशन फुवारनानि जे कुन जायगा बन अर्गेनाइजेशन फुवारनानि बनि राइट्स दङ आमो गाके कायसा पावरफुल जे जों सामना बन पॉलिटिक्स नि पावर जे मासल पावर टिनाय कायसा कायसा सप्रेस खालायनायनि चिकन केनु सप्रेस खालायमानानि बनि सिनि खरां न चिकन रि मानानि खालायनायनि आबोनि रिजन